ulindiwe ukabani. Ithi nje baba wethu osezulwini. Bese iyasichazela ukuthi lo baba osezulwini yilo negama ekudingeka ukuthi malingcweliswe. Alright. Bese ke kuthiwa ke umbuso kaBaba osezulwini onegama ekudingeka ukuthi malingcweliswe Mawufike. Ngoba baningi obaba kulesikhathi esiphila kuso abanemibuso. Kodwa imibuso yabo ayifani neyalo mbuso esulindile. Ngihlala phansi ke baba. Bengifisa nje ukusho njalo ukuthi mawuphuma nje ubheka noma uvula iTV ubheka uyayibona imibuso ekhona ezweni. Uyababona nabanikazi nombuso ekhona ezweni. Ibandla likaNkulunkulu lihlangana namhlanje lihlukane kusasa kubangwa umbuso. Kodwa thina silinda umbuso kaBaba wethu osezulwini. Uthi ke lombhali Mawufike. Owethu ukuthi sime manje siqinile. Siyibona imibuso yakhona iyavukelana. Uvuka namhlanje uthi usamile kuvuka omunye ulwe nalomile iyavukelana imibuso kodwa ukafiki lo. Hayi sisize Nkosi. Sisize Nkosi. Usheshisa umbuso wakho. Khona umbuso osula-sulayo. Ngiyamthanda omunye obekhuluma lana. Umfoko makubane mayikhuluma. Ekhuluma ezabhekisa ngisho emabandleni. Kukhona nalombuso asilethele le corona. Eyenza ukuthi nabantu ebesithandaza nabo bathi bevelelwa izinto sibaleke. Umbuso nawo lo. Hayi. Yonke lembuso lelo izodidisa umbuso osayo. Ukuze umuntu angaqapheli athi usefikile embusweni. Ngoba imnandi lento ukuthi noma usuzwile ukuthi konakele. Lembuso yenza ukuthi ube nesizathu sokungayi. Hayi. Lo mbuso lona wenza ukuthi ube nesizathu sokungayi la fanele uye khona. Futhi uma usibeka isizathu kuswakale ukuthi uqinisile ngempela. Umbuso lona uzophazamisa imbuso sayo. Kodwa ufundayo noqaphelayo utsheliwe ukuthi mayebona lesikhathi uyazi ukuthi isikhathi sini. Kusho noma kuthiwa ahlale avuka ekhona ngoba uyazi ukuthi imihele le yombuso sayo. Mawufike umbuso wakho silinde wona. Ngiyahlala phansi bazalwane. Ngiyahlala phansi kodwa engathi singabonani embusweni kaNkulunkulu. Ungathi emve kwekuhamba isikhathi eside kangaka kodwa singafikani embusweni sayo. Ngathi uNkulunkulu angasisiza sihlale njalo sibambelele elizwini likaNkulunkulu solindile lo mbuso kaNkulunkulu ozayo. Mangihlale phansi mfoko makubane nomndeni wakho ukhuluma into eyisimanga mawuqala usithulela lenkonzo izigigaba nesigameko odlule kuzona nomndeni wakho. Yathi inhliziyo yami uNkulunkulu khona into ebefuna ukusikhombisa yona ngawe. Khona into afuna ukukhombisa abantu ngawe. Akafuna abantu badideke. Mabeficwa izimo base basuke embusweni wakhe baphuthumele kweminye imibuso. Ukumisa wena njengomuntu oshumayelayo ngalezi zigameko. Yayisethi inhliziyo yami kahle uNkulunkulu akasidingi thina ukuzizwe lakhe liswakale. Akanandaba nathi. Into emenza ukuthi ahlale kuthina asembathe ingoba nje usasethembile. uNkulunkulu
uma efuna ukuthi izwi lakhe lihambe ngawe baba nomndeni wakho uNkulunkulu uhambisile izwi lakhe nalezi zigameko nje ozibalayo bakhona abantu abazathi mabezwile njengami nje bathi umagubane mesabambelele emva kwaso sonke lezi zinto esalindele umbuso mina ngizawuyekela yabona uNkulunkulu uthema esefuna ukuvusa ibandla uzongithi akasidingi kungumusa wakhe nje ukuthi siyashumayela ngegama lakhe wathuma indoda wayithuma esigodini samathambo omileyo wayovusa amathambo ngoba efuna ukuthi kuhambe izwi lakhe ngamanye amazwi uNkulunkulu angasebenzisa nayi noma yini ukuthi izwi lakhe liqhubeke abantu bamemezele umbuso kaNkulunkulu uma kwazi ukuyaphendula amathambo omili obayeka abantu bekhona ngoba babona ukuthi abasayenzi into ayifunayo wayolanda amathambo ukuthi avuke amathambo ukuze kushumayelwe umbuso wakho ozayo ikhombisa ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa noma yini afuna ukuyisebenzisa ngakho singathi uma sisekhona entandweni yesandla sikaNkulunkulu sipenze senze ngathi uNkulunkulu ngeke enze lutho ngaphandle kwethu unamandla wenza nayo noma yini afuna ukwenza wethu sikhona noma sikho uthi lo mfana emthumile wathi mayofica amathambeni wambuza ukuthi mawabuka angaphila yini lalahleka ithemba kulensizwa ngoba yewabonthi omile kodwa ngithanda impendulo angazi mina wena Nkosi owaziyo mawufunda ukuthi emveni kokuphendulwa kwamathambo kulaliswa imsipho kwakhiwa inyama uNkulunkulu wayefuna ukwenzani ngalamathambo uzawuthola ukuthi uNkulunkulu akasidingi thina kana ndaba nathi kodwa into esenza ukuthi asinike lomusa umusa nje ukuthi sishumayele ngelizwi lakhe mangihlale phansi ke ukuthi ke ngihlale phansi ke baba kodwa nginento ethi nenze kahle ukuthi manifuna ukulinda lo mbuso niwulinde ngalendlela ukuthi kuzo zonke izinto kodwa nibiza umthandazo ngike ngabona ke umuntu ebanenhlanhla yemali wahamba wayothenga isithabathaba somuzi omkhulu wahlala kuwo wawubonwe nguye lo musi futhi ukhokhelwa nguye ebhenki lo musi izinto zonke ezikhona kulo muzi wayethi zize zakhe ehlali nje kamnandi emzini wakhe nomndeni wakhe nabantu nje abaseceleni ngoba phela sesaphela lesi sikhathi sokuthi insizwa noma indoda ibonakala ngesibaya sayo uzwa abantu bethi indoda akumfoka bani ngoba bebona isibaya sakhe ngale madolobheni kubheka ukuthi insizwa iphumaphi igibelani uzwa abantu bethi indoda akumfoka sibani bani nale insizwa ke yayivunywa kule ndawo ehlala kuyo ngelinye ilanga ekhaya layo kwablokha isitamkoko ngenxa yokuthi lo muzi ungowakhe zonke izinto zingezakhe wacabanga ukuthi ngoba block isitamkoko emzini wakhe isitamkoko naso njengoba sisemzini wakhe siyamazi naye uyasazi wangena endlini wafaka i-overall wajikela ngaphandle wayoshokohla isitamkoko kodwa kunokuthi isitamkoko senza into engcono safuna senza into enzima kodwa ukuthi osendlini akakwazi ukuhlala noma wayeona umuzi ukhokhelwa nguye kodwa isitamkoko
esemzini wakhe masiblockile asidingi owner yomuzi sidinga uplumber ngoba uplumber uyasazi stamkoko nestamkoko siyamazi uplumber intenhle lezi zigameko osibalayo sikhomba ublocka kwestamkoko esenhlizweni noma igama laso eliyinhliziyo inhliziyo inomnikazi wayo inhliziyo ingeka uNkulunkulu ilashwa uNkulunkulu noma ungakhula ngenhliziyo uye kuphi la uyakhona kodwa mayonakela inhliziyo kudinga ubize uplumber umnikazi wenhliziyo uzakwazi ukulapha inhliziyo athi melapha inhliziyo bese umbuso kaNkulunkulu ufike hayi umbuso mthandazo wethu ekhaya usekutheni nenze kahle nanilanda uplumber okunguyena okhanda inhliziyo athi uJeremiya ubani ongayazi hayi masixoxa sigijima sithi uyaya kuthi inhliziyo ngumkhohlisi ubani ongayazi senze kube ngathi statement le atakusona istatement umbuso lo ukuthi ubani ongayazi who can understand inhliziyo manje bakonakela inhliziyo nenze kahle nabiza uKristu uNkulunkulu ukuthi ezazolungisa inhliziyo ukuze lithi nihlele ekhaya nje lilinde umbuso ukuthi inhliziyo ibilaphekile